nakuk mani panda je tong mani umsuk no ena ani khaka batu gaya penulang gaya perprobai di situ abon ulo tonggo abon ulo koyo awal awal tunggu kembali ya perka kayak yang seperti kayak awal awal ang bung kisah berani bohabo azab itu dia sama kayak teh korsa jeng bukuk nih bu question to belai important namanya jeng guna drugs sama nuke first question nuke ramah tanggi cakap borok ini borok kerja anti jeng macam kiri Tripura ni scenario nuke angka kayo after the friend circle pun nanti mana nuke taksa nuke kisah lack of responsibility je borok family ni bagai asal punya responsibility one sudah dia celai logo parenting upon kisah problem में mana mau pasang cost khai तो ranga जी borong pori तो kia borong share khai aje sen cost khai mau ke rang khai तो मनु बहुत ताकि चावई ni जी yang pun pasang nang nai ni वो family वो diet तो amti hero kerja ya hai ni mana hai na तो ke third ke जेमन sini borong borong saga sini school ro bo drugs ni kuno saja ya curriculum तो mana America के class 6 5th grade over तो drugs में ये topic के hours में लेकिन नहीं तो के third के खाया चीनी बारो चीनी चलाए रखा किसा hard working होती है किसा salary बताऊँ तो easily entertain आरामान उन्हें पैसा कंगा आरामान ने हम सुनता को बारो उपलब्ध बस कम किसी वन सुगिया you know बारो के पहले short sighted बारो में सराप से नहीं काम तो मो आपको टेबल में कुनो future निजी future bukan sulia निजी तो फन बगे वो तो वन सुलिया वन सुलिया आमती रोग बगे इंगु है yang वन खाकरिता गते plus on top of that easily accessible माने government level और strict rules करी जे drugs रोग जे कोनो जगह मानो ताबो खना माने school ले भाता रोग माने जे कोनो दुकान ये दुकान रोग खाने से थाली जो मानो का आमती है easily accessible law and order रोग strict नहीं है बगे बहुत है किसी आप किसी ना ऐड करें मुझे actually आप थोड़ा थोड़ा सा थकाते ही तो जाने बगे actually ताकि नहीं मैडम सोना सामान्य को जो तो ना पहले करना के बहुत individual level सकानो ना individual family level के आंखें ताकि से सामने सुनो किसा macro level किसा high level actually जेकोनो community sini world जेकोनो community socio political economic region no kisa suppressed ni tongkha ba rodi victimized ni tongkha andi community wo andi drugs ni prevalent jembare nungsa which need to problem actually not to semana chini teso African Americans ni jengkai to no kosong community ताकि किसी तो आज़ागा indigenous tribals America indigenous word हमने अब America जे native Americans तो नाई borners जन indigenous in the first world African Americans ताई indigenous community जे America तो नाई born in single drug addiction में prevalence बेहद ही high compared to let's say white people ऊपर बड़ा या तो जिन्हें Asian ini bukan bara, pe Indian born isai, African Americans isai, Native Americans ni community single drugs isai ni berlaki nak hal. Amani many reasons no. Kita main reason ke, oh kaisa socio-economic political, oh ni kaisa boleh kau itu powerless ni jatuh.
socially powerless, economically powerless, politically powerless, because feeling jadi tongkha, aku mau macro level lo bela contribute kali. Cini tipra samo, aku nang gosi apa nang nacha, gosi apa nang kat doesn't matter, semua orang kintu semua dia itu kaca victimized cini mentality itu every time. Tapi ini aku kan macro level lo je environment je cina lo je politik soalnya teman ini. Aku directly contribute kayo or drug addiction. Jadi antu angkasa tahu malu deh, rumah angku change kayaknya all these problems na. Aku ini kaisa like at least economic level aja bonus kita power dari mana. Mereka madam Sona saga no besar no bukan kosong responsibility saja. Actually responsibility saja ni one of the reason kita tahu seraya orang pas kami boleh cakap sih maya. Jadi nanti kalau join job kayak apa sih responsible mana yang boleh kayak apa? Nanti kaisa education part orang orang itu job apa? Ini dia mana kalau orang responsibility ini pergi apa sih? Job orang responsible pas mana? Tahu tak pun yang salah satu sama kita mau daily duty mana tahu? Mungkin satu kali duty start tahu. Ini mana kalau orang saya apa sih? নিজের responsibility mana tahu? Aku ni mana semua jaga economic opportunities itu cuma orang semua orang. So one of the ways is to make them skilled. Borno job sama tanah, jadi sekarang semua job sama tanah. Mereka orang itu micro level itu tahu sini problems. Kini society level lo, socio economic political level sini victimization every day sini itu tahu sahaja. So that is also a major factor. Tanah sini high community, jadi indigenous community world semua drug addiction tu begitu kan. Not just here, Philippines the same. Philippines itu mana community tu high, Myanmar the same. Victimizing itu, Karen community atau Kachin community Myanmar victimize feel kayak itu berapa. So these actually contribute a lot. Okay? Okay. Actually aku debate ya, kaisa ini align macam kaisa tahu. Jadi na society macro level sekarang ke cultural factor betul. Jika ni, ke zaman indigenous Native American only. Borok ni ke zaman drugs ke American bisnis tahu kan bangga rules sudah. Orang culture yang bagai, bangsa drugs bangga illegal ya. Orang jalan kau illegal ni tahu. Orang cultural factor. Ini borok orang jalan lepas itu, borok culture by mix kayak borok. Mana one sumber, borok cuak mana no cin borok part of culture ni kiu. Hari macam mungkin celebration kayak no apa cuak mana nasi ni, korang mana nasi ni. Tahu orang bang. One of the Facebook logo was used on having a modern, highly educated fan and a borrow say, Nijini culture and cannot do more than like photos of Funogo. But that should not be a part of culture. You know, our many habits here. Our Nanduman, many habits, Prasamana, the Duman, Nanango, Zwab Nanawa, by culture by Kism. Why is it wrongly mixed Haki? Okay, J family or drink rock, I know easily, like a woman who was coming over. Busawa, take try first smoking, but try can I want smoking on this, no? Jimmy language and gateway, our starting gateway. Cover portion and tangai, drink or tangai, give a drugs tangai. It's something like that. Cover a cultural, socio-economic, jobless, frustration, and give a hopeless feel can I get drugs out. Simon from drugs, honey, one for a man. Guy totally agree with you with that. जों actually Hazelson LLP ताई याकबोयम फाउंडेशन इतनी जों किनाव जगह annual gathering program खाया आंग माधव देवबर्मा Hazelson LLP नि काइसा president and partner आंग तिनी अजगा program खाया याकबोयम फाउंडेशन नि program बांग participate खाया ताई Hazelson LLP नि जे annual gathering आजगा बांग participate खाया Tini orang kan sini companies ni accomplishments, sini company tamu senam jaka abang di sana both Hazelson LLP and Yagoya Foundation. Jadi abang di sana boh tini di poni actors moyo orang kawo career counseling program actually kaya sini borok ni especially higher education, master's degree, tai PhD, jobs, India ni bising jobs, India ni bhataro jobs. Tai entrepreneurship, nijini ni business finance bagai. Tam himano saimano tabu kozaga employment opportunities to come in Tripura state o. Abani bagai no entrepreneurship, nijini ni business kaya bahike semoga saksak basiman. Abani tiba angkorno tini kok saka. Kok sini saya
borno ang help khainen bagi ready tong tabo je tabo o je ani kokno khnai tong nor thakti song nor ano najugi mano google thangi ani bumung type khadi madhav deborma nor linkedin ani profile manai ana link te connect khadi te ana nor position singi mano noni jobs education type entrepreneurship ni activities to bahike nor help khaina amne te 사전도 파들 학교 동고 몸티기 사문 가이동 하스테니 하스테워 아스 사문 가이동과 파들 동때 몸티기 그때 프로그램 okay ke tabo to internet ni jog odno sai mano whatsapp use khayo zoom use khayo google meet use khayo ang different technology tool use khaye america o hasala tongi phano chin to brand ang samu khai tong enka o jaga tabo gabodio ani je skill training center tongani pmkby central government is a scheme under ang khai tong accredited center o ajaga o ang class 9 ani singing start khaye je unemployed youth chinor tongnai borna ang training ruo food and beverage service steward ni kaisa job rulo enka aboni ulo 50 days training khamil ulo borna ang different types of job ro horu enka inoro please mujunar di opposite training je ceremony abo kono wait ni job ya abo kono kaisa restaurant wait aboni job ya obo actually customer service ni job te ojaga room service guest service supply chain payment billing resort samukhane cruise ship samukhane onti eta ni jobs obo kono wait ni job ya so please nor contact khai jing bai Gabordi district sipai jologo chini hazelson training center thangin contact khai mano anamonor contact khai mano then you can actually join the training course 50 days in training course khamen hulo nor chakri manai mano so chakri is almost guaranteed 100% actually nor chakri khane musum khamane jingnor chakri ronai Tripura ni bising chakri khane ngai bo jingnor chakri rinai o jaga no takon nor chamma nasinai otherwise nongni job is almost guaranteed hastewa de ta kongoi tong nai tipra sa youth bong na nin pa cha ko ka sar mutam nai message ka se bong okay chini Tripura ni je youth norma angma request ma khayo please noro nogo achoi ta tong okay please noro jekono jaga thangai kaisa jekono skill training khadi jekono kaisa certificate course khadi online ban khaimano offline ban khaimano Tripura kabama jaga skill development training tongonor khadi apprenticeship khadi google thangai search khadi apprenticeship india ni kaisa search khadi nor apprenticeship ni website manai aro thangi nor nijin register khadi aadhar noni photo tenong signature ati nor register khaimano apprenticeship register khamin ulo nor different companies apply khadi apply khamin ulo nor chakri go habdi apprenticeship khadi ahino asubida tongdi munse musong nor ma khaine actually do not just sit idle abon nong ang request ma khai